Amma ba'du kisah kelizam dengan Aryan siga bandua oleh pemeri dolan sultan jitren leri jang jime endua jime endilen perak nasemah rupa tak cedangan sihan sada hirene pandang oleh khalifah netebit megah akhir masa teduk habanyan dilesi kejam muwa riwayat dalam istana kenun parisi haba mesambat tengah galak tad meengan bunda sajan denda yang sinan mesapat yang ladum pedam ladum biola lemah nekalan syaya mekilat jiluk ratingkap dalam istana parisi jingu ubah pengaden lemah ledilen anak mian dua ubah cut bunda parisi nekun anak miat dilian paneji teka temana seon le tuan putra anak pementra anak nak huda sebab he anak jiteka kenau jejak pesampo ka oingan nazar niba uranya ajak pelih hajat ubah hadaran ayahanda gata serta jejak pekalan adat mangat jitupan singangan lusa awat teraya becangga mangga umpama mante jitren ubanda rupa mesiga lagak ban lintu mangat betahe agop mehaba mengkan di ane mehancit pakan mengbe ane elon yang menana rupa muka urang le hanji jit kalan badan sangat berat meengan bunda osari habeh narit ba putra parisi sengkau hati lam dada bak masa nyanle tepi ke kedraw tetap ne iem draw ne jawab hana temalam nengi yang ulian meligau anak dua draw jime en dua anak nak huda ngan anak mentraw khuluk pengaruh setia bahasa lidah jipaseh muka pirumeh tekem terseheh jimarit dua hati di dalam tanda tanku misa jerengeh ayelam kaca nibak kemalan pihana lehloh mata mesaboh sahongan muka jarawaji linggang pihana gehgoh langkah pita jerohana meputa parisi kalan dumnan lakuan bak sifat ruman habedum nyata tenteba akai arif budiman tegah tad iman setia basa dengan anaknya patut jenarakan sabetan wazan cinta dan suka tetap parisi pikir si dumnan jibedah ruman junjung anggota ke anak dua nafsu rayatat Bejian ke sahabat misi syedara umpama angin jamu sembarat jibedah bakat ube raya menan kembangan dinun parisi cinta birahi hati lam dada neke menglake takut han gebri
hana netukri akai bicara bahle bak bunda ulun pesemah bak doli ayah ulun yu pinta anak nyan dua cinta lun lepah benetim kebah sinolam kuta menan parisi lemah lam hati tema terfikir saleh na benak bundangan ayah panjang tan syawe tente trip hase ubelun pinta lebihkan balik lelaki kedraw nak rijang sampo nafsu ngan hawa menan ketetap dalam hati draw laju nepetawa ubak cut bunda izin cut bunda ulun melangkah perak nasemah ubak ayahanda hajat dan kasat minta sedekah lelaki kebah anak nyan dua jetat kerakan lun meen sajan mesuka-suka kalian lun tilik nibak lakuan dua anak nyan tegah setia temana jauh putra sabiah izin ba Allah dengan ba bunda haram yakin lun kepada Allah anak mertua baik sampurna